Studenti brane boje svoga fakulteta 3x3. Uživajte u akademskom okršaju koje vam je pripremila Iksica. Čovjek treba obrađivati svoj vrt, govorio je Voltaire. Agronomi to čine fizički, a psiholozi metaforički. Provjerite kome je usjev u našem vrtu bolje uspio, a tko je pozelenio od muke. Ja sam Mislav Pavelić, volim jest povrće i u slobodno vrijeme proučavam zvijezde. Ja sam Magdalena Martić i jako volim sport i volim peć kolače i te slastice svakako. Ja sam Nena Jašaragić-Rako i jako stvarno neodlučna. Ja sam Jelena i studentica sam 2. godine preddiplomskog studija psihologije i ovisna sam o mandarinama. Ja sam Mateo, blizanac sam u horoskopu i nigdje sam prijavio na ovo natjecanje bez njihovog znanja. Ja sam Marta i ne volim kad ljudi kasne, osim ako to nisam ja. Prema zapisima grčkog povjesničara Plutarha, na koje su mjesto sluge morale doslovno vući Arhimeda, velikog matematičara i fizičara. Na kojem mjestu čekam Ja sam bila na tom kolegiju. Čekaj, Ovo ono stvari mi ne dirati mi krugove. Čekaj, a ko je bio rekao? Pa nešto ne rekaju. U Kadu. U Kadu? Ne. Šta nisam odlučiti. Oko nečega. Listica. Odustat ćemo. Da. Ipak. Eto vidi. A vjerujem da znate za Arhimedov zakon, on je došao do svog najvećeg otkrića upravo na tom mjestu. Upravo u Kadi je shvatio da kad tijelo se uroni u Kadu, da onda se istisne ta ista količina vode koliko je čovjek bio težak. Eto, vukli su ga u Kadu. Vjerojatno... Koliko nogu ima 157 mrava? Ajde ti računaj. Čekaj, ja 157, jesi sigurno da ima 6? Ne. Kako imate bez zeda? Ja mislim ima 4. Ne, pa 4 normalno. Ja sam sad sve. Da, 157 puta 4. Ne. Na mravi ima 6 nogu. Moj 4. Ne, mislim da imaju... Jesu ti nemaš. 4. Ne, 4. 6. Znači, ovo si napet ruke. 157 dijelimo 6. Ne, 157 puta 6. Ja. Koliko se nema od 6? 4 noge 157 puta 4, 8, 2, 628. 157 puta 6. Računaj. 57 puta 6. Puno. Ali ja mislim da on ima, da su mu ruke napred, ne računa se to, ako je 2, ovo su mu 4 kao noge, A ima to 4 su noge. noge sve. A jeste vi kad vidjeli mrava? Ja mislim da mrav ima 6 nogu. Imam se. Mrav ima 6 nogu. Puno. Ajde, 9000 i 652. Evo, prošlo je. 942. Zašto se još od rimskog doba u našim krajevima vjenčani prsten nosi na prstenjaku lijeve ruke? Zato što je te strane srce, jel? Je, valjda. Aha, ja znam, zato što je prstenjak lijeve ruke bliže srcu. Kao zato što nas žila vodi, kao do srca. Naime, dok još nisu znali ljudsku anatomiju u potpunosti, vjerovali su da tim prstom teče jedna vena koja ide ravno do srca i zvali su je vena amoris. A bila sam Na blizu. Jako blizu. Koju hrvatsku pjevačicu je otkrio Dino Dvornik kad ju je čuo kako pjevuši u butiku u kojem je radila? I sutradan je došao konju s pecivom i kavom te je odveo do diskografskih kuća. Ok, ja ću mora biti neka Splita. Ajmo, neka Splita. Pa mora biti onak malo kvalitetnija. Da, Dino Dvornik, znaš ono, kao nije valjda baš neka rozga. Da. A nije rozga. Ja mislim da je Nina Badrić, nisam sigurna. Je Nina Badrić. Nina Badrić. Je, točan odgovor, Nina Badrić. Nina Badrić. Na Badrić. Nina Badrić. Pa seriousno bilo? Samo se pravite znali. Što je hipertimezija? Pa evo,
Previše nečega. Previše nečega od čega? Timin, nije. Timin. Nije, to je... Šta je to? Ona... To je timin, zimljanija. Hipertimin. Timin, kako? Hiperti... Timezija. Timezija, nešto. Timezo. Hipertimezija. Kako ste rekli ono hiper? Timezija. Timezija. Hipertimezija. Pa nemam pojma. I poremećaj ako ima previše spava. Gdje ostaje previše spava? Ja bi voljela lovati od tog poremeća. Nije. To je to, ne znamo. Ok. Stanje izuzetno razvijene autobiografske memorije, što bi značilo da osoba doslovno prati sve događaje iz svog života. Koja zemlja se Winstonu Churchillu toliko svidjela da ju je nazvao biserom Afrike? Ne, Maroko. Je sigurno? Ne. Egipat. Uganda. Pa skoro. Ko zna? Može Egipat? Ne može, Uganda je. Koja svetica je između ostalog zaštitnica dobre smrti? Je li to Sveta Marta? Ne, ozbiljno. Ne, Sveta Marta je svega, ja mislim. Čekaj, ja to moram biti vezano uz kršćanstvo. Neka mučenica, 100%, koja je Ne može biti dobra mučenica. Dobre smrti. Ko je onak lijepo umro? Niti jedan mučenik. A ne, koja je možda pomagala. Čekaj, šta je Marija Terezija? Pomagala. Dobro, nemamo vremena. Čekaj, Marija Terezija. Kraljica! Marija Terezija. Majka Terezija. Ne, ozbiljno, ajmo. Majka Terezija. Tako, Marija Magdalena. Hoćemo Rožaliju ili Martu? Ja nekam Martu. Ja isto. Da što je Marta svega, ja mislim da je dobra smrt. Onda što Marta, jel? Da. Ok, Sveta Marta. Ona je Sveta Barbara. Osim što je zaštitnica rudara i vatrogasaca, ona je i zaštitnica dobre smrti. Vatrogasci, kom se oni mole? Ona je zaštitnica i dobre smrti. Ona je Barbara. Sveta Barbara. To se znala, ajme. Uz otiske prstiju, koji još dio ljudskog tijela ostavlja jedinstveni otisak? Rožnica. Čekaj da krene snimati. Rožnica. Je loko? Usta. Ne, jer nije ono tipa, znaš u nekim filmovima je bilo kao da sam ima, svako oko ima svoju zjenicu i ono... Ali otisak mislim. Aha, otisak. Usta, valjda. Ili zubi možda čeni se različito. Je, zubi Da, sve. moguće. A možda je uho ili nešto. Je, Otisak, usne možda, usne. Nije, mislim. Ne, nisu 100% imamo su. Zubi. Zubi. Valjda. Pa nemam pojma. Jako blizu zubiju. Jezik. Jezik. Šta god. Ajde, može vas. Stopalo. A niste se sjetili jezika? Zašto se hrvatska nacionalna valuta zove kuna? Tako, da. Pa da. Da, ali pitanje nije po kome, nego zašto? Zašto? Ono što... Bilo puno u Hrvatskoj. Pa možda. U to vrijeme možda. Pa možda. Onda je bila neki simbol, nešto. Zaplaćamo. Mi smo hrvatski studiji, ljudi. Da, ja sam imala znam. Ja mislim da se plaćamo nešto kuna. Mislim da su neke derali su, mislim da je kuna, Da, da je i to to. bilo to krzno i onda su to razmjenjivali kao ono Ok. Trumpi. Ok, idemo Ali- to. Može, ajde idemo zato. Je, istina, zato što tada je bila Trumpa i je. služilo se krznom. Znaš što je bilo puno kuna? Puno pa su polovili, pa su ih jeli. Pa možda je bilo puno kuna, ali nije kuna sama po sebi, od kune se baš čovjek ne može najest. Krzno je bilo ključno. U kojem se filmu prvi put pojavilo žensko čudovište? Žensko čudo. Da. Je to ona, Koja? ona kao kad je bila izvanzemaljska. Jel to ona žena koja je bila plava? Sve. Tipa... A je, evo X-Men. Ne, cijela plava. Ona u X-Men. Nije X-Men. Ne, Avatar, šta? Da, To je novo, tek da nešto Imala stavio. 3. Šta? Mene ste našli
Ja, filmovi smo... Meni jedino nešto mi je palo na pamet Shrek. Žesne čudovišta. Kako se zove? Peti element! Može to... Jo, to pa žena, a nije ono čudo. Ne, to je bilo full kasno, ne, to treba Stani, čekaj, čas. stani, ne. Neka kao gorila. Da, ona ženska. Godzilla. Bila je to Frankensteinova mlada. Ja, mislila sam. Zamislite da možete postati nevidljivi. Koje biste 3 osobe špionirali i zašto? Svoju cimericu. Da, ono ludo cimericu. Ame, da! Mi je prerezala žice na kuhalu. Da. Špionirala bi cimericu koja je preurezala žice na kuhalu. Momka, prvo. Znam, ja bi se pretvorila, špionirala bi sve ljude ove kontrolore iz Zeta. Nekog bogataša, diskus, premat novce. Ne, to To je ne bi dobro, bilo to je loše. dobro, bravo, Da. odlično, vrh. Da. Znači to, onda ćemo još treće. Ja bih pratila Zetovce, sve kontrolore i vidjela gdje nose oružje, kad nose oružje, gdje su i na kojoj su stanici. Ja bi išao u Kraš tvornicu i pratio bi da li njihovi radnici zapravo jedu te čokoladice koje zapravo oni prave. Špionirala bi svoju cimericu koja mi je prerezala žice na kuhalu za vodu, da vidim koje su joj sljedeće namjere, kako će mi zagorčati život. Kad cur da vidimo što rade, onako, možda su vjerni, a možda nisu. Nekog bogataša da vidimo gdje stavlja pare. I nekoga iz vlade da vidimo što se to radi. Čovjek? Sveti Nikola. Aha, ne pati, mađioničar. Ne. Aj daj nam znak, jel mađioničar, mislim, našete je mađioničar ili Sveti Čekaj, Nikola? čekaj. Šta radi? Mađioničar koji se vrti. Batominičar. Da, Batominičar. Ja ne vjerujem svaka čast. Čovjek. Da. Majica. Cirkus. Čovjek u majici s prugama. Ne. A daj, pa crta još ne. Da, nešto nadoda još. Ma šta ne, Imamo još imaš 10 sad taj drugi sekundi. crtaš koji možeš prikazati. Nešto, da. Pantominčar. Čovjek? Dobro, okej, čovjek. Aha. Ima kosu, Einstein. Križ, Pa nije egzorcist. Egzorcist. Bolnica, psihijatar. Pacijent. A zašto ima crveni križ? Šizofrenija! Isuse, bili su tako blizu, bili bipolar, bi bili Trebali moju cimericu. Da, na crvenu cimericu. Kako bi napravila? Dobre. Kosa puno. Neki zarobljenici, nešto, zatočenici, šta je? Šta vam je s ustima, mislim? A svećenici neki. Pacijent bolesni, nešto je slomio kuk, nešto. A, ovo je protiv dobro. bolova, zaveta protiv bolova, ne znam. Šta je, ajde. Šizofrenija. Ajde. Okej, kuća. Dobro. Portret. Portret koji visi na zidu. Zid je galerija. Galerija. Nema prozora, nego su slike, znači freske. Nego album. Ne, daj. Fotoalbum. Plakat. Jesi Puno plakata. Jesi mogla napraviti neki letak i zaista Pa ne ne, samo ti što reći. Mrtveki. Cječarno, prozor. Neka naljepnica, nešto, slika u albumu, ne. Ajde. Plakat,